бетанаффус бо Зарнигори Рустам. шунавандагони азиз, бори дигар ба ҳамаи шумо рӯз ба хайр мегӯем ва ин лаҳзаи деринтизори шумо фаро расид. ҳасан ҳар меҳмоне ки ба студияи радиои ҳамсадо қадам ранҷа мекунанд, таршиф меоранд, ин бо дархости зиёд, талаби зиёди тамоми шунавандагон, мухлисон, ҳаводорони ҳар як ҳунарманд аст ва мо ин гуна дархостро бениҳоят зиёд гирифта будем нисбати ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон. албатта боз бояд бигӯем ки ҳунарманде ки қариб зиёда аз нисфи зиёди умри худро дар соҳаи санъат дар саҳнаҳои бузург гузаронидааст ва ҳамчунин бо эҷоди таронаҳо санъати шӯҳратёри худ дар байни тамоми давлатҳои форсизабони дунё ва берун аз он дили онҳоро ба тасхир оварданд устоди ҳунар Давлат Назриев аллакай дар студияи мо қарор доранд. Шуморо хушомадед мегӯям ба радиои ҳамсадо. устоди азиз, ташаккур Зарнигор. рости гап манам худам воқеан чашмдиёр будам ки дар барномаи кунуниву дар барномаи лазизи бисёр мешунавои ва дидании ҳамсадо суҳбате дошта бошам ва ин аз он аслан шаҳодат медиҳад ки тинҷии кишвар, яъне ки осудагии кишвар ва Тоҷикистони азизамон бо ин пайдҳои бисёр ҳам гуворои худ ба гомҳои асосӣ, гӯем ки рӯзгор ва рӯзмарраи зиндагӣ, яъне ки ба пеш рафта истодааст ва худи вақту соати зиндагии номаи мо имрӯз шаҳодат аз он медиҳад ки месазад чизе эҷод намоем, ҳам барои шунаванда ва ҳам барои бинандаҳои азиз. зинда бошед. Ташаккури зиёд. Мо пеш аз ҳама сипос мегӯем барои он ки даъвати моро пазируфтед, қабул кардед, вақти қимати худро ҷудо кардед, таваҷҷӯҳ намудед, омадед. Аз ин фикр мекунам на танҳо мо, балки тамоми мухлисони шумо ки моро ҳам мебинанд, ҳам гӯш мекунанд, хеле хушҳол ҳастанд. Ташаккур. зинда бошед. Мехостам бипурсам ки айни замон таби шумо чӣ гуна аст имрӯзҳо, бо чӣ корҳо машғул ҳастед? шукри худованд ки гуфтам ку албатта ҳар як лаҳзаҳои мондагор барои санъаткор, барои ҳунарманд ва барои эҷодкор рӯз ба рӯз, сол ба сол чизе боқӣ мегузорад. Бале. ва сафарҳои ҳунарӣ ва аз доираи ҳунармандони мисол маҳбуби кишварамон сафарҳо бо онҳо бисёр мондагор буд ки дар бисёр сафарҳои ҳунарӣ бо ҳам дар барномаҳои ҷашнӣ, дар барномаҳои берун аз кишвар, барномаҳои фарҳангӣ, барномаҳои ирфоние ки ҳунармандон бахусус ба вижа ҳунармандони овозхон, яъне ки оноҳе ки сароянда ҳастанд ва дунболи эҷоди хуби гӯем дар ватан, дар Тоҷикистони азиз чӣ доранд, арҷ доранд, арҷгузорӣ доранд ва аз доираи ҳамин сафарҳо бештар ман лаззат мебарам. ва барои чӣ? Барое ки ҳунарманд метавонад асбобҳои мусиқиро васеъ истифода кунад, яъне ки ҳар яке асбобҳоро ҷода, яъне ки дар гӯшаҳои оҳангҳои худ ҷо бидиҳанд ва як чизе мондагор бисозанд ки барои шунавандагони тоҷик ва тоҷику тоҷикистонӣ ки воқеан дар бурунмарзӣ, яъне ки берун аз кишвари азизамон Тоҷикистон сукунат мекунанд, ин ҳам ҳамон барои эҷод як гӯем ки як пайти хуберо чӣ мекунад, эҳдом мекунад. ва ман бисёр хурсандам ки имрӯз дар ин барномаи диданӣ ва шунидании ҳамсадо бо шумо, бо кормандони азизи ин гӯем студияи хуби ватанӣ суҳбат дошта бошам ва иншоалло ки фикр мекунам ки суҳбати мо гуворо мешавад, чунки асбобҳои мусиқӣ ҳам инҷо танинанд ва тайёранд ки дар ҳар як лаҳзаи саволу ҷавобҳои шумо
омода бошанд ки чизе гуфта бошанд. зинда бошед. воқеан дар ҳақиқат мо мебинем ки шумо дасти холӣ наомадед ва як масъулияти баланд доред. инҷо бисёр асбобҳои мусиқӣ ҳам ҳаст. новбаста аз он ки шумо месароед, боз оҳанг эҷод мекунед ва боз дар зиёда аз, агар хато накунам, зиёда аз 30 намуди асбобҳои мусиқии хориҷиро навохта метавонед. ва ин лаҳза мехоҳам аз ҳар асбобе ки дар назди шумо гузошта шудааст кам маълумот медодед. қабл аз он ки дар барномаҳои кунунӣ то ин вақт ман бо асбобҳои нафасӣ асбобҳои хурди гӯем монанд ба арғонун, ба аккордеону, фано, яъне мегӯянд хуб кейборд, инҳо чӣ мекардам? Ташвиқ мекардам ҳамин асбобҳои мусиқиро. аммо имрӯз ман уд овардам. аҷоиб. як асбобе ки аслан ин асбоб агар таърихашро ба қавли бузургони ҳунарпарвари кишвари Тоҷикистони азизамон ва берун аз Тоҷикистони азиз, ин асбоб дар тамоми қариб ки кишварҳои ҳамҷавори мо ҳаст ва он устоҳое ки бо ин асбоб сарукор доранд бо номи уд ва руд. ду ном, яке уд ва дигаре руд. уд ин шакли арабияш мебошад, аммо руд шакли форсияш, яъне ки тоҷикӣ форсӣ. он руде ки дар замони рудакӣ буд ва он уде ки дар замони то арабу аҷамиҳое ки ин асбобро мисол истифода мекарданд. то дар аврупо низ ин асбоб шӯҳрат пайдо карда. яъне ин асбоб маҳсусан маҳсули дастранҷи мардуми тоҷик аст. тоҷик аст. таърихи пайдоишаш аз тоҷикон аст. фарз кардем ман як навор, як лаҳза беҳтарин мешуд барои қазоват намудан барои шунавандагон ва тамошобинони азиз. зинда бошед. ҳамон муҳтавои асбобе ки дар иҳотаи чанд гӯем ки пардабандиҳои мисол ино симне, яъне ки аз руда месозанд, аз рудаи ҳайвонҳо. аммо ин шакли ҳозирааш ҷадидаш аст ки мисол яъне ки аз жилкавӣ, яъне ки он торҳое ки устувор аст. бале, устура мегӯянд. аз чанд тор иборат аст ин? бисёр мебинам. 4, 6, 8, 10, 12. 12 тор. яъне аз ин набояд кам бошад. аз ин кам албатта ҳаст ки мешавад зиёдтар ҳам аст. 18 тор дорад, 22 тор дорад. аммо аз ҳама фозилтараш ҳамин асбоби уду руд аст ки садои хуб дорад. ман бо як бор дигар беҳтарин мешуд. тамошобинони азиз, агар шаҳд навозам, ман санги диёри худ ба гавҳар надиҳам, خاکش به بهای توده زر ندهم. در دامن سبزی او اگر سبز شده ام سر هم کی دهم، سر هم کی دهم، سر هم کی دهم، دامن او
сар надиҳам. خیلی عالی بود. میدونید اصلا نوازش زنده این یک تاثیرات عجیب غریودی که با سخن اون رو ایفاده کردن غیر امکان است. همین گونه احساس رو میدهد تنها صدای موسیقی زنده، صدای اسباب‌های موسیقی که امروز ما میبینیم زیاد است برای ما آوردید. این باعث خوشحالی است و میخواستیم درباره باقی مونده اسباب‌هایی که کم کم معلومات داده نوازید باز بهترین. монандӣ дорад ба шакли руду ӯ. бале якумин бор мебинам аҷоиб шакл дорад. чи аст, як оҳане аст ки мақсад аз ин садо мебарояд. то ҷои ба қайчӣ монанд аст. ба қайчӣ ҳам монанд аст ва ба як чизи дигар ҳам монанд аст. аҷоиб. ба оне ки мошинҳоро бо калид мегӯянд, бо чӣ мекунанд, ҷур мекунанд, ҷур тоб метиҳанд, мисол ҳамун мурват мегӯянд. мана нигоҳ кунед то чӣ андоза садоҳои мисол фавқулода доранд. аҷоиб. ба ҳар ҳол мо бори аввал мебинем. якумин бор ман ин хурдаш аст. хурдаш аст. ҳамон аст, аммо хурд аст. мегӯянд кори хурд калон аст. бинед ки хурда кораш калон. гарчанде ки бузург аст. гарчанде ин бузург буд, на чандон ҳоло садояш чӣ шуда. бале. аҷоибот. воқеан як асбобе ки худаш хурд, лекин инқадар як садое ки инсонро ба фикр кардан фурӯ медорад, амин гуна садо дорад. ва ин асбоби нафасӣ аст устоди азиз. ин асбоби нафасӣ ҳисоб мехӯрад, барое ки замоне аз саҳроиҳо, яъне ки онҳое ки дар дашту биёбонҳо зиндагӣ мекунанд, бо ҳамин асбоб зиёдтар чӣ доранд, сару кор доранд. ва бубинед дар ин ҷо боз як асбоби дигар аст ки инам аз шакли арғунунӣ, яъне ки он орган мегӯянд, яъне арғунунои бузургтар, аммо шакли хурдаш, яъне и аз ҳама хурд асбоби хурдтарини дунё ҳисоб мехӯрад. лекин садояш бисёр баланду гӯш аст. садояш аҷиб, садояш бисёр маҳин аст. садои гӯем арғунуни шакли италиявӣ, шакли фаронсавӣ, шакли испанию, мақсада япону, яъне ин моли аврупо аст. аслан ин асбобҳо аз ҳамон тарафанд, чун арғунун дар он ҷо бисёр имрӯзҳо ҳам дар истеҳсол ҳаст. ба фикратон фикр мекунам ки тамоми аврупо ва тамоми чиниён низ истифода мебаранд. аммо шакли олмон будааш боз бисёр инаш бузургтар, яъне ки чӣ медиҳад, тағйир медиҳад овозу садову ҳамон чиҳоро. ин яъне олмонияш аст. ин олмонияш аст.
این با این тугмача зер мешавад ва овозро иваз мекунад, садоро. иваз кардем, яъне ки ҳамон ивазшавӣ бо тугмача иваз кардани садо бозам ҳамон шакли арғунуна мегирад. ман фикр мекунам ки бениҳоят камтаринанд аз зумраи ҳунармандоне ки шояд имрӯзҳо дар мо дар кишвар фаъолият мебаранд. аз ҳамин қадар гӯем миқдори теъдоди асбобҳои мусиқие ки шумо навохта метавонед, ин махсусан аз шавқу рағбати худи шумо вобаста буд, барои он ки омӯхтанаш чӣ гуна, чӣ қадар вақтро мегирад. уман чӣ хел шумо ба ин асбобҳои ғайриоддиро овардед? дар ин бора мегуфтед камтар. аз ҳамон шунавоӣ зиёд гӯш кардан ҳунармандоне буданд ки то ин вақт яъне бо ҳамин асбобҳои хурд тавонистанд мисол дар намоишҳо, дар консертҳои бузурги кишварҳои мисол тараққӣ карда кадом як асбоберо барои замзама, фақат барои замзама кардан, аммо шакле ки замзама гардид ӯро аллакай яъне ки дар оянда яъне ки тарбиявӣ кардан, яъне ки ҳам дар консерваторияҳо, дар чӣ мегӯяд донишгаҳои муассисаҳои таҳсилоти санъат ҷойгир намуда дар барномаҳои таълимӣ. яке аз ҳамин намояндаҳо Тут Стельман мебошад ки ҳамин асбобро зиёд истифода мебарад. яъне ки Тут Стельман яке аз онҳо аст. ва ё ин ки Стив Вандер, аҷоиб, як шахсе ки мақсад нобиност, шунавоии хуб дорад. шунавоии хуб дорад. бибинед намебинад, аммо вақте ки садо аз асбоб баланд мекунад, албатта бо як эҳсоси хубе, бо як диди хуб, як гарчанде ки чашмонаш оҷизанд, мисол намебинанд, чашмонаш намебинанд. шумо ин асбобҳоро ҳангоми сафарҳои ҳунарӣ ба даст овардед ё ки ҷустуҷӯ карда бо фармоиш? масалан дар фаронса интихоб аз як мешавад. як асбоби истеҳсоли фаронса аст ва албатта ӯро харидорӣ мекунам. италия, румӣ бо шаклашро дигартар карда, ки олмонӣ фарз кардем. чӣ хел омӯхтед инҳоро навохтанаш? устод Далер Назар менавохтан ман бисёр маҷбур мекардам устодро ки шумо асбобро зиёдтар истифода баред ки ман бинам то куҷо масалан ман метавонам ёд бигирам. ва буд воқеан аз устод барои шакли дурусти қапидани масалан асбобро ёд гирифтем. аҷоиб. садои шакли блюз. мегӯянд санъат ҳунар сарҳад надорад. дар ҳақиқат дуруст аст ва ҳамарӯза вақте ки дар ин ҷо меҳмонҳоро мебинӣ ва махсусан мисли шумо устодони ҳунар ки ин гоҳ аст бо асбоби мусиқӣ ворид мешаванд, бисёр чизҳои навро барои худ кашф мекунӣ, мебинӣ, дар ҳайрат мешавӣ. воқеан олами мусиқӣ инсонро ҳамеша дар ҳайрат мегузорад. ва боз як асбобе ки дар дасти шумо аст, дар ин бора мегуфтед? най муқаррарӣ, он най бишнав аз най то ҳикоят мекунад, аз ҷудоиҳо шикоят мекунад ба қавли мавлавии бузург. хуб,
зинда бошед. воқеан ин барнома ба фикрам як барномаи хеле фароғатӣ аз ҷиҳати мусиқӣ гарда истодааст. фикр мекунам шунавандагон низ бисёр як ҳаловати аҷиб бурда истоданд. мо хеле шодем ки мисли шумо ҳунармандоне дорем ки аз уҳдаи навохтани ин гуна асбобҳои мусиқӣ мебароянд, бо худ доранд, талқин мекунанд ва боз ба насли минбаъда онро меомӯзонанд. ин боиси ифтихорам ҳаст. хуб, боз дар назди шумо фитае ҳаст. як фитае ҳаст ки қабл аз ин мехостам ки ё дар ният доштам ки дар куҷа агар во мехӯрдем амин фитаро ман барои шумо тақдим мекардам. зинда бошед. ин маҳсули гӯем ки солҳои охирӣ амин эҷоди мо аст ки тонистем як бо ном ҳафт дарьё аз мавлоно Шамси Табриз ва мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва лоиқи бузург, лоиқи зиндаёт, лоиқ Шералӣ, яъне ки резаборон аз ҳамон истифода кардем, аммо дар шакли нав, яъне ки бозхонӣ кардем ва ҳамон бозхониҳо дар амин фита ҷо доранд ва иншоалло ки барои фароғат, рӯзҳои фароғатии шумо, барои ана рӯзҳои неки мисол ана барнома резии шумо ин ба кор меояд. ман мехоҳам инро барои ҳамсадои азиз тӯҳфа кунам. зинда бошед. ташаккури зиёд устоди азиз. хеле як тӯҳфаи гӯем бебаҳо аст, чунки ин гуна меросҳои фарҳангӣ бояд мо аз устодон ҳатман дошта бошем. Албатта. то ки ифодагари таъриху фарҳанги миллии миллати тоҷик бошанд барои наслҳои минбаъда низ. ҷаҳони сипос. ва дар ин ҷо як нафар аз шунавандаи мо бо ном Шаҳноза бисёр дархост мекунанд ки ба устоди азиз саломи маро расонед. аз амрико менависанд ва мегӯянд агар имкон бошад ман аз устод хоҳиш мекардам ки каме зинда сароянд суруди ба ман оре. хоҳиш мекунам. бале, хоҳиш доранд. бинобар ин чун шумо имрӯз на ҳама рӯз имрӯз меҳмони махсус ки ҳастед, беҳтарин мешуд ба фикрам ва азизони дил ёдовар мешавам дар барномаи мустақими бетанаффус дар радиои ҳамсадо қарор доранд устоди ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Назрӣ, яке аз шинохтатарин ва хушсадотарин санъаткори тоҷик мебошанд ки ин лаҳза бо ҳузурашон таби мову шуморо шод мегардонанд ва нахустин маротиба дар ҳамсадо бо садои зинда, бо навозиши зинда аз устод Давлат Назрӣ гӯш кунед. ба ман оре. سری زلفی نگارین به من آرد، بوی زی سری زلفی نگارین به من آرد، یک تار از آن طره مشکین به من آرد، یک تار از آن طره مشکین به من آرد، ای به من آرد، آها به من آرد، ای به من آرد، آها به من آرد. مخمورم و جانم به سوی او نگران است، مخمورم و جانم به سوی او نگران است، آن باده کی در داد نخستیم به من آرید، آن باده کی در داد نخستیم به من آرید، ای به من آرید، آها به من آرید، ای به من آرید، آها به من آرید. زنده باشید. تشکر زیاد. واقعا صدای آهنگ زنده، صدای زنده شما بازم
خیلی گوشنواز است. تشکری زیاد. فکر میکنم شاهنوزه یک جهان غذای خوبی معنوی برداشتند و باز اینجا بسیاری هستند می نویسند که سلام، من روشن از آلمان به نهایت سنتی شما را استادی محترم قدر میکنم و برای شما پیش از همه سلامتی در روز عمری دولت پیری آرزومندم. گفتند در اینجا روشن در صفحه تلگرامی رادیو همصدا. خوب، ادامه دارد عزیزان دیل برنامه ما و استاد عزیز میبینم که در نزد شما باز یک لوحه هم هست. در برای همین لوحه مفصل اگر امکان باشد قصه میکردید این چی است که امروی شما است امروز؟ من همین کاغذ رو من از سال 1988 نگاه میکنم، یعنی که 36 سال باز. 36 سال. اوهو. این چی است؟ یک گروه ایجادی بسیار وطنی ما از تاجیکستان بود که به نام سوغدیان، یکی بسیار اوزدار سوغدیانه که شادروان استاد عزیز کرامت الله قربان با اسمت الله خالف با هنرمندان زیادی انا گویم که چه شرکت می‌ورزیدند در آن گروه و آن گروه دوم ما بودیم. گروه اول و دوم. این گروه دومی که همون سالهای 88 با سفرهای هنری چی میکردن، راسپور میکردن و همون چی میگویم همون سفرهای هنری در ماندگار شدند در بلاروسیا، در اوکراین، در قزاقستان، در کشور روسیه و بعد از اون باز با سفرهای هنری ممالک های شرق رفتیم که بسیار ماندگار بود. من اینجا میبینید زینالدین ذوالفقار رو بودن، کمپوزیتور، آهنگساز یادشون بخیر. اینجا با هست که ستار وکل دولت نظریف و وکل زهرا دولتبوی و زوراب کوکویف که اولو هم فعالیت دارن با استودیا دارن در آنجا ثبت میکنن. بعد اینجا کنفرانسیه ایلیا لوبیموف، انور خلیتوف، دمیر بخشیف، الک دریژروک یک دسته بود که واقعا بسیار اینترنشنال، یعنی که بین المللی شده بود و این گروه توانست در تمام قلمرو سابق شوروی چی کند سفرهای هنری که چون وزارت فرهنگ تاجیکستان عزیز، یعنی که اون وقت که اتحادیه شوروی بود تاجیک گوز کنسرت عجیب بود. انا همین رو من با قول شما قریب 36 سال 36 سال بله، اگر از 88 سال باشد گویا که با شکل ارخیو اما نگاه می‌داره. یک چیزی ماندگار مانده است، مثل برای نسل آینده، برای آنهایی که در آینده موسیقی سرود رو مثل وای میکنن معلومات داشته باشند از هنرمندانی پیشترای خود، پیشین خود. ولی این ارزش‌گذاری هم میشود برای اون هنرمندانی که تا حال یعنی در قید حیات نیستن، مثل اونهایی که حالا هم هستن، مثل که در هر صورت فضا و منزلت آنها در هر شکل باشد ماندگار است و ما پس خاطر میکنیم و اون هنرمندانی که در این دسته بودن، چی در گلشن، چی در سوغدیان، چی در دسته ارزو، اون وقت هم گروه های ایجادی و وکلی اینسترومنتالی زیاد بودن، تو حتی راک فستیوال ها میشد در آنها اشتراک میکردیم، جاز فستیوال جوان های شوخی همون سالها بودید میگفتن که جاز فستیوال میشود، ما فلان هنرمندا رو وای میکنیم با اقبال زوقی بیکف، با ظریف پولوت، با یدید ایلیو، نوبواری چنور، دلیر نظر همکاری داشتم و این همکاری تا حال دوام دارد. البته با سرخونه استادی عزیز، استادی زنده یاد گرمی زوقی بیکف و تا حال من همکاری دارم و سفرهایم دارم با آنها، تا قبل از این داشتم و من بعد هم با سفرها دارم. زنده باشید. ما بغیر از اون که شما در نهایت زیاد تعدادی اسباب‌های موسیقی می نوازید، می سرایید، آگاهی هم داریم
огаҳӣ дорем ки шумо асбоби мусиқӣ ихтироъ ҳам кардаед, яъне ба дастони худ сохтаед. дар ин бора мефтед ки як асбобе буд ки аслан ман хостам онро аввал дар шакли хурд бузург не, яъне ки зиёда аз он монанди ҳамин уд. хуб, чанде ки агар ҳамин уд мано нигоҳ кунед тақрибан 1 метр ҳам нест. бале, камтар аст. 60-70 сантиметр. бале. баъд ҳаминро номашро гузоштем Лайлию Маҷнун. барои чӣ? барои он ки яке садои қавитар дорад, дигаре маинтар. ба хотири он ки биё ҳамин номи ҳамин Лайлию Маҷнуна ки сафари ҳунарӣ доштем ба Эрон, ба кишвари Эрон, як коре кунем ки ҳамин асбоб дар онҷо маъруф шавад. ва ниҳоят ҳамин асбоб маъруф шуд. боз аз он бисёртар маъруф гашт ки худи роҳбари давлатамон таваҷҷӯҳ карданд ва таваҷҷӯҳ карданд ки шояд дар сафарҳои ҳунарӣ аз Тоҷикистон азиз чӣ мешавад, барномаҳо мешавад, фестивалу озмунҳо, ҳамин асбобро истифода кунанд. ва ниҳоят ҳамин асбоб қариб таи 10 сол бо номи Лайлия ва Маҷнун тамоми кишварҳои дунёро тай зад ва аз чӣ гӯем он унсуру таъриху тамаддуни тоҷикии мо барои ҷаҳониён муаррифгар шуд. имрӯзам метавонанд ки онро дар ҷое дастрас кунанд ё ки ин як ихтирои ягонаи эксклюзивӣ буд? ҳамин усто поягузор шуд. яке устодона, яке усто Мирзо ки дар Армуғон, яъне дар ҳамин чӣ гӯем консерни фаъолият мекардагӣ дар ватани худамон Душанбешаҳр азиз, онҳо фаъолият карданд ва асбобро сохташро аз як устои дигар гирифтанд. он усто бисёр устои забардаст дар самсолиқи ноҳияи Нуробод зиндагӣ мекардааст ва дар он ҷо ман рафтам, худам бо чашми худам дидам ва аз ҳамон шакл ба худам яъне ки чӣ мақсад гузоштам ки аз ҳамин асбоби аз як кунда 8 асбоб 7 асбоб сохта шавад. ин чӯби махсус аст ё ки ягон чӯби дарахти чӣ аст, зардолу ҳаст, баъд чӣ аст, тут аст ва чормағз. аз ҳамин асбоб, аз ҳамин чӯб дар ҳамон усто чӣ мегӯянд, устои самсолиқӣ тавонистааст мақсад 6 асбобро ҷо кунад. чӣ гуна мешавад ки 4 намуди чӯбро дар омехтагӣ биомӯзед? номаш сато. сато ҷо гирифт. Тамбур. бале. асбоби дуюм тор. шакли худаш ҳамон хелчхели аст. ва ёки рубоб. рубоби қошқарӣ аст ку ман ҳамон шаклро дорад. асбоби сеюм ғиҷак. ғиҷаки оддие ки садои маҳин дорад. вай сохташ ҳамон хел мешавад ки гирдашакла мешавад, дига дилмонанд ва ёки чоркунҷа. аммо аз чӯб. боз як асбоби дигар. баъд ман устое гуфтам ки шумо метавонед ки ин хоҳиши ман буд дар қабати ҳамон асбоби 4-5 асбоби семие ки менавозем, тори бо мизроб, бо яъне ки мизроб метавонем таблакро ҷо диҳем ва ниҳоят таблакро ҳам ҷо кардан ва ин асбоб ҳам як шакли бисёр зебои худашро ба худ кашф кард. ва ин асбобро дар рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистони азиз, ҳам дар Ӯзбекистони ҳамсоя дар Тошканд шаҳр ва ҳам дар гӯем истифода бурдан Боку дар Озарбойҷон истифода бурдем. як занг аст аз шунаванда ва мо гӯш мекунем. алло, ассалому алайкум. хоҳиш мекунам. рӯз бахайр, марҳамат, худро маърифӣ намоед. шумо бахайр. саломат бошед. гӯш мекунем. марҳамат, садоятон канда меояд.
خب غریبا با آواز زنده یک سرود می‌خوندن. یک سرودی چی؟ آره غریبا هم یک سرود می‌خوندن با آواز زنده. سلامت باشید، تشکر. یعنی میگویند با آواز صدای زنده برای غریبان عموما فرقی ندارد. به فکرم از ایجادیات شما در نظر داشتن و برای اون نفرانی که بیرون از کشور قرار دارند در مهاجرت شد. بیایید از اون گوش میکنیم در اجرای استاد هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان دولت نظری، نخستین مراتب در رادیو امصدا با صدای زنده برای شما. خواهش میکنم. گندم دروم تنی مرا کاخرد، ای من مردی رحم عمری مرا را خورد. ای عشق از آن دمه به من یار شدی، نوری دل خورشیدی مرا ما خورد. ای نوری دل خورشیدی مرا ما خورد. زنده باشید. تشکر زیاد. صدای شما خسته نباشد. صدای مرغولادور فورم شما بگذار طنین انداز باشد همیشه در فضای کشور. و باز یک چیز رو میخواستیم از شما پرسیم. شاید کم نفران دونند، شاید دونند، شاید عموما ندونند، لیکن ما میدونیم که نوبست از اونی که شما هنرمند یک محبوب شناخته هستید، اصلا شما تحصیل کرده اید، آموخته اید هنری اکتوری رو، لیکن برای چی اکتوری گویم در این سوحه نشدید؟ برای چین تاریخش چه خیلی بود؟ من در این باره میگفتید کمتر. شاید من خاندانی پدر بود که در حلقه هنری استاد زنده‌یاد حافظ مردمی تاجیکستان عبدالله نظریف به کمال رسیدیم و در تمام اون هنرمندانی که تشریف می آوردن در خانه ما، من همین موضوعی که ما واقعا قرار داریم بسیار همین با نام افتاباز سیوم میگفتن که مقصد یک زمره چی میگویند مخلصان پدر در همین جا سکونت میکردن. عجیب بود. بله. و ببینید که وقتی که در خاندان ما جمع میشدن حتما ما رو پدر میگفتن که یا یگون اسباب رو گرفته زمزمه نماییم و یا اینکه یگون 2 مصرع و یا 3 مصرع 4 مصرع شعر و سرود خونیم و این همون مهر محبت در دل ما زیاده جا گرفت و شاید فرا گرفتن همون هنر آوازخوانی و سرایندگی و نوازندگی بیشتر ریشه پیدا کرد و در گویم در همون حلقه پدر آهسته آهسته همین چیزها رو ما وای کردیم، به خود کسب کردیم. اما استاد اولین من در جوده هنر اکتیوری اصلا اگر استاد عیسی عبدالرشیدov می باشند که من در جوانی میخواستم با یکی از اکتیورهای مشهور یوگسلاوی گویکو میتیچ چی کنم شباهت داشته باشم و پیروی کنم. و یا استاد هاشم گدوف خودمون رو که زیاده از این مثل استاد هاشم در تاجیکستان و در بیرون از کشور ما در در جهان کم هنرمندان است. بله. و من با آنها خوشبختانه در یکی از نوارهای بدیعی، فیلم های بدیعی چی میگویند جورش دوستی پیدا کردم. جورش کارچی از مینرخر، یعنی که در همین فیلم من دانشجو بودم و سواری اسب بودم و اسب تازی رو از این استاد از هاشم گدای عزیز من یاد گرفتم و تا امروز افتخار از آن میکنم که این هنرمندا
توانستن چیزی رو برای ما یعنی که یاد دادن و چیزی ماندگار شد که از آنها به خود کسب کردیم. اما با وجود اون که صنعت اکتوری، هنر اکتوری رو من کسب نکردم. برای چی؟ من در هنر اکتوری یعنی که اکتوری رو در تلویزیون زیادتر ما در شکلی سرود و موسیقی یعنی چی میکردم، آمیخته با تماشاگران مخلصان نشان میدادم و این چیز شاید از استاد حلیم سنگین سر شده باشد. استاد عزیز تلویزیون تاجیک که اون وقت همون یک شبکه بود که شبکه اول تماشا میکردیم و در آنجا استاد حلیم سنگین برنامه ها میساختن و یک برنامه ساختن با نام ارز دیل. در همین ارز دیل من خصوصیت های همون کمی هم می بود و کمی هم می شد از همون هنر اکتوری هم استفاده کردم و افتخار میکنم که چنین استادان توانستن پهلوهای ایجادی مرا همچون اکتور کمی روی صحنه آوردن. مینت دارم از استادان. برای هنرمند داشتن مهارت اکتوری به فکر شما مهم است؟ مهم است، چون صحنه زیبا پرستی رو تلقین میکند و میگویند که اگر صنعتکار در صحنه هنر زیبا نباشد، هم باطناً هم ظاهراً، و یا اینکه انا کمی شوخ طبیعت نباشد و اینکه انا عموما در شکل ساده اگر گوییم اصلا آزاد باشد که کمی آزادی همون صحنه رو برای دیگر مخلصان، برای دیگر شنونده و بینندگان چی کند؟ تلقین کند، یکی اهدا کند، پیدا کند و نشان دهد و اینکه پیداگری همون خصوصیت های مثلا فراگیرنده مثال شوق باشد، یعنی ذوق، همون شوق و ذوقی که واقعا اون هنرمند در میخواد همون آتشکی که دارد همون رو به مخلصش، به شنوندهش و بینندهش مثال چی میگن هدیه کند. این همون چیز است، یعنی که زیبایی صحنه است. تا من زیبایی نباشد شاید سرود پیدا نمی شود، تولید نمی شود، آهنگ پیدا نمی شود، مهارتی مثال همون طبیعی هنرمند پیدا نمی شود. و اینکه به قول علاءالدین خدا رحمتی گرچنده که ما میگفتم با یکدیگر مانندی داریم و بله تا جایی بود، بله. بعد ما یکدیگر بسیار تا همون کاندیدسیای هنری قدر میکردیم و میشد که من میگفتم که انا علاءالدین تو مانند بودای من با بیا خیلی یک بزرگ رایم کنه، این بزرگ چیگل میزنن ما فرق نمیکردن، رفتید فرق نمیکردن. بعد میگفتن که اکا علاءالدین ایمو یگون چی نمیخری خیلی یگون وای. بعد میفهمیدن که نه، قضاوت میکردن که این دولت بود، که دولت دیگر. این هم همون یک چیز است که شوخ طبیعت بودن هنرمند مهم است. اگر این چیز نباشد شاید ایجاد کمتر میشود، اگر این چیز نباشد روی جذابیت کم می شود. بله. یگان مراتبه فکر کردید مثلا تاجیکستان میدوند که شما در اویله هنرمند و در بزرگوارتون عبدالله نظری یکی از هنرمندانی بسیار برجسته شناخته خلقی تاجیکستان بودند. یگان مراتبه در سرتون فکری اومده است استاد عزیز که اگر در اویله مقرری شما به دنیا می اومدید کدام کسب رو پیشه خود میکردید؟ کدام سوها رو؟ من ورزشگر میشدم. زنیگار ورزش رو دوست می‌دارید؟ بله، من اگر گوشتینگیر میشدم. گوشتینگیر؟ بله، گوشتینگیری تام گوشتین ملی. بله. و این هم یعنی از باباها یعنی بابای مادری مو زیورتشاه پالوان که در کوهستان دروز سکونت میکردن و اونجا همون یعنی که بهادری میدانی گوشتینی پهلوانی همون دیار بودند و توانستن فراگیری مثال فقط یک دروازه کوهستان نه بلکه سمرقند و بخارا گردند که تا اون با حرف زرین در یکی از جاهای بسیار هم مقدس کشور سمرقند و بخارا با حرفهای زرین بابای زیورتشاه نامشان الکی
درد شده است. عجیب. زیارت شاه پالوان از بخارای شرقی باعث افتخار است برای ملت تاجیک و از این برمیاد که به شما محبت نسبت نمود ورزش به واسطه خون گذشته است. امروز هم شما گوشتینگیری میکنید یا من با یک نمود ورزش؟ واقعا من اول که مخلصم. در کجا یک زودو می شود، یک سامبو می شود، یک گوشتینی های مثال گوییم که گریکو ریمی می شود، من بسیار مخلصی اشدی هم با تماشا میرید؟ با تماشا هم میکنم و لحظه می شود که در همون ابرزی همون چی میگوین مخلصی خود گویا که من خودم را در همون صحنه میبینید، صحنه پهلوانی همچون جنگاور. اما من زیاده از اون شکری استادان عزیزی را میکنم که به من درس گفتن و همین افزای چی گویم جسمانی ما رو، یعنی که فیزیکی ما رو در هنگامی در دانشجویی در دانشکده صنعتی به نام استاد زنده یاد میرزا ترسونزاده که در اونجا سکتری ورزش بود، البته من در اونجا سکتری گوشتین بودم و گوشتین میگرفتم و میدویدم. نورماتیو های گتیو میگفتن، نورماتیو های نامزدی استاد سپورتی رو بچه آوردم. اوه، ما با این شبهه نداریم، چون از سخنهایتان پیداست که در جوانی بسیار پرجوش و خروش و یک جوانی شوخ که در قریب به فکرم هم ورزش و موسیقی بسیار من از استاد عزیز گلمراد تقایف، محمد رسول و سید محمود و استاد عزیزم بزرگ نصیر، اینها اونهایی که سلیمان عبدالواحدوف و شکل در سن 58 سالگی هم خوشبختانه من از فدراسیون زورخانگی تاجیکستان با دعوت دوستان ایرانی در کمیته المپی تهران 18 روز فعالیت کردم و سرتیفیکت طرز مرشدی شاهنامه خوانی که یعنی که طرز شاهنامه خوانی پهلوانی، یعنی با ویژه گوشتینگیرهای بالای میدانی نبردی تاجیکی و ایرانی که گوشتینی طرز ملی ما رو در کشورهای زیادی جهان معرفی کردن. زنده باشید. خب، یک درخواست است در این جا می نویسند به ما کامل. سلامی مرا رسونید به استاد عزیز. من این زمان از آلمان به شما می نویسم و طریق صفحه اجتماعی نیز پیگیری کرده ایستادم. میگویند اگر امکان باشد با صدای زنده می سراییدن ترانه دلبر دیدم. بسیار همین قریب که چند سال اخیر این سرود تنین است و اینجا زحمت من همین پسرم محمد امین است، خدا شکر که یعنی گرچنده که رشته حقوق فعالیت میکنن، کار و فعالیت میکنن، اما ایجاد میکنن. عجیب. ما این رو همین دلبر دیدم رو از مکتب خانه استاد زنده یاد دولتمند خالوف گرفتیم و در شکل زمانوی ترتیب دادیم و این روز دلبر دیدم. بهترین. در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ و باریک، اختر دیدم قدش بلند ای راست میگوی، ابروش کمند ای راست میگوی، زلفا چنگ ای راست میگوی، چی کنم وفا نداره، نگه به ما نداره، خبر زیما نداره، چی کنم وفا نداره، نگه به ما نداره، خبر زیما نداره. زیبا سنمایی غرمم از شهر نگر، هر منظره را در دشت حصار نگر. ای دوستی عزیز بیا تو سیری و خیا، سیا شو آخر ببین باری دیگر، سیا شو آخر ببین باری دیگر. در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ و باریک، اختر دیدم قدش بلند ای راست میگوی، ابروش کمند ای راست میگوی، زلفا چنگ ای راست میگوی، زبی چمن ای راست میگوی، چی کنم وفا نداره، نگه
به ما نداره خبر زیما نداره چی کنم وفا نداره نگه به ما نداره خبر زیما نداره. زنده باشید استاد عزیز. در حقیقت چیزی که زنده است من دیگر است و صدای شما هیچگاه خسته نباشد. تشکر. و من میخوام بفهمم که انا امروز که شما البته فرزندان دارید کدومی از آنها این کسب شما رو پیشه خود ساختند و عموما فرزندان شما امروز در کدوم ساحه ها فعالیت دارند؟ چند نفرند؟ 4 نفر فرزند دارم خدا شکر. بزرگش فریده، بعد از فریده صبرینا، بعد از صبرینا مهرانگیز، بعد از صبرینا محمد امین. یگانه پسر. یگانه پسر. و خیلی 2 فرزند دیگر داشتم که اونها میگویند که در عرفیت توشه قیامتند. انشالله فکر میکنم که هر یک انسان با یک گرچنده که در قید حیات نیستند، یکی سوربون نام داشت و دیگری رحمت الله. اما بله به امر کریم بسیار سرفراز هستم که فرزندانم با تمام نازکی های زندگی در گرد و اطراف مادر و پدرشان هستند. رشته هایشان زبان است، یعنی که یکی دانشگاه ملی بخش زبان اروپا هندی عجیب و دیگری زبان فرانسوی دانشگاهی زبان و ادبیات به نام استاد ساتی مولازاده و دیگری میرانگیز دانشکده صنعت تصویری دیزاین بخش دیزاینر و محمد امین بخش حقوق. انتخاب خودشان بود این ساحه ها؟ انتخاب خودشان بود. من دادم اگر چی دانش و ملکه حقوقی نمی داشت من شاید دو نمی دادم، اما دیدم که بسیار رغبت بسیار شک و ویش در ساحه حقوق است و در انستیتوتی در اکادمیای دولتی اداره کنی نزد پرزیدنت کار و فعالیت دارند و ایجاد میکنند، موسیقی ایجاد میکنند. این در بخش فرهنگ اول که بودن ایجادکار در اونجا فعالیت میکردن. امروز در بخش ریاست قانونی همون دانشگاهی مقصود فعالیت دارند. زنده باشید. و عموما هر هنرمند، مخصوصا هنرمندانی که طولی سالهای زیاد در صحنه ها هستند، در سفرهای زیادی هنری هستند، سفرهای دولتی هستند، فرهنگی هستند، البته تجربهشون بایست از حالتهای خاطرمون عجیب یا من غیرعادی یا که خنده‌آوری که تو با امروز بعداً به خاطرتون میآید، خنده‌تون میاد. بودن همین گونه یک حالتهای غیر چشم داشت در صحنه ها یا که گویم در معرکه ها؟ زیاده از اون سفر هنری اصلا همش خنده اند. میتونید یک لحظه یادآور میشوم سفری داشتیم به ملک عرب به قطر و همه هنرمندانی که همسین سال از من کلانتر بودن. بله. و زنده‌یاد استاد برده قاسیمов، استاد زنده‌یاد دولتمند خالف و حالا باشد با سفرهای هنری داشتم با آنها و استاد فیضعلی حسنов، استاد سیدقل بیلالов، استادان فرزندان استاد عزیز شادروان آدینه هاشم رحمت الله و فرزندشان. و ببینید کاری می شود که مثلا یک صحبت ها میکنن بین خودشان، یک فکایی ها میگوین، حکایه ها میگوین. من چیکار کردم؟ من حکایه زنده رو با وجود آوردم. یعنی چی خیلی؟ یعنی استاد فیضعلی گفتن که دولت جون همین مورا یک چی نمیکنی نوار بگیری برای که همین تختای اخیر کلیپ کردیست، یعنی کلیپ کنی میتونی؟ من گفتم کلیپ کنی نمیتونم، من صورت گرفتم میتونم. زمانوی شدن در کار. یعنی من با نوار گیره که خودم نوار گرفتم، اما چیکار کردم؟ همون فوکس نگرفتم. فوکس نگرفتم، فقط همون آواز هست و
навор нест. Устод Файзали бадона карда муданд ки давлат ҷон ҳамун навора биёр як бор тамошо кунам. Аз худ ҳамун дашти ҷум меҳмон дорам, як бор як нигоҳ кунам, ҳама тамошо мекунам. Нести чӣ? Ба ман як дашт мегӯяд ки наворгири ту тара киҷо кардия ку нести ку? Мегарда мега ки давлатҷон мо нестем ку? Гуфтам ки садо ҳастай ку. яъне муҳимаш садо дар ҳунар. воқеан мо имрӯз хеле шодем аз суҳбати гарму самимии шумо ва ба андешаи шумо имрӯзҳо дар соҳаи санъати тоҷик ва ҳунарнамоӣ умуман чиҳо мерасад, чиҳо намерасад, чиҳоро бояд тағйир диҳанд, ислоҳ кунанд ҳунармандоне ки имрӯзҳо дар саҳна ҳастанд ва чиҳоро бояд талқин кунанд барои мардум. бубинед зан як чиз аста зиёда аз он тамоми мамликоти пешрафтаи дунё ҳаракат мекунанд ки мақсад ҳунармандонашонро воқеан бо тарзи зинда чӣ кунанд, муаррифӣ кунанд. бале ҳамин чиза аввал дар ватани мо бо як самимияти хоса ва як диди бузурги падарона худи роҳбари давлатамон асосгузори сулҳу ваҳдати кишвар Эмомалӣ Раҳмон барои ҳунармандон чӣ овард? як фазои некиро овард ки озод бошанд, садои худашонро озод бароранд ва тавонанд тамошобини бинандаро ба тарзи бадоҳат, яъне ки зинда чӣ кунанд, муаррифӣ кунанд ва ҳамон тамаддуну кӯҳанбунёдии кишвари азизамон Тоҷикистонро бо тарзи шоиста муаррифгар шаванд ва иншоалло ҷавонони мо ба ҳамин чиз рӯ оварданд. ман аслан дуогӯям ки бисёр эҷод карда истодаанд ва эҷоди бисёр ҳам актуалӣ доранд, ҳам дар васфи ватан мехонанд, ҳам дар васфи диёр, ҳам дар васфи гӯем модар, ҳам дар васфи модару падар, ҳам васфи чӣ гӯем озодиву сулҳу ваҳдати кишварро талқин мекунанд. ин аллакай худаш як пешравии эҷодиёт аст. барои ҳамин ман телевизион тамошо мекунам, доим сарафроз аз он мешавам ки байрақи фарҳангу байрақи варзиши миллати азизамонро ҷавонони баруманди кишварамон имрӯзҳо дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ устуворона бо гомҳои бисёр ҳам дақиқи худ рӯшану бо ифтихорманд нишон дода истоданд ва ман низ дар қатори онҳо ҳамчун як фарзанди диёр, фарзанди кишвар, ҳамон ки давоми ҳамон байрақбардории онҳоро дар кишварҳои мухталифи дунё мегирам, мебардорам ва ин аслан фикр мекунам ки вазифаи мо ҳаст. охир вазифаи санъаткору варзишгар ҳамин аст ки ватанҳояшонро бо ҳамон унсуру одатҳои кӯҳани худашон нишон медиҳад ва аз онҳо навтаринро боз кашф карданд ва як чизе карданд ки микс карданд ва аз он микс яъне ки аз кӯҳан нав сохтанд ва навинҳо боз навтар месозанд. бале ва ҳамин чизро аллакай дар кишвар худо шукр ки ҳар рӯз воситаи телевизион ва радио дида истодаем ва шукрона аз он мекунем ки ҷавонон тавонистанд риштаҳои ҳамон сулҳпарваронаи ватании худро бо дигар кишварҳо пайванд карда истоданд ва ин ифтихори миллати кӯҳанбунёди азизи мо аст ва мо санъаткорону варзишгарон. зинда бошед. ман фикр мекунам ки бо ана ҳамин гуна як нигоҳу диду як назари махсус ба соҳаи фарҳанг барои баланд бардоштани нуфузи он дар сатҳи байналмилалӣ
албатта аз ҷониби устодони ҳунар барои насли минбаъдаи соҳаи санъат ва ҳунар бениҳоят муҳим аст ва шодем аз он ки дар ин самт то ҷое боз шумо раҳнамоӣ мекунед, дастгирӣ мекунед. ва инҷо боз як дархост аст аз Нилуфар менависанд дар саҳифаи телеграми мо. Ба устоди ҳунар Давлат Назирӣ салому дуруди худро мерасонам. барояшон саломатӣ мехоҳам ва мегӯянд ки мехостам дар шакли зинда каме месароиданд тарона агар имкон бошад. номи тарона мегӯянд эй ошиқон. бисёр хуб. ин ошиқоне аст ки дар пайравии маслаку гӯем эҷоди бузургони адабиёти тоҷику форси мо аст ки ҷалолиддини балхӣ ва Шамси Табриз як шоири бисёр ҳам гӯем ки шояд музофотии мо бошанд. ман неъматӣ мегӯянд, бисёр қалами хуб доштааст ва ҳамин худораҳмати падар як вақт мегуфтанд ки ҳамин мешавад ки писарам ҳамин оҳангро дар оянд агарчи имкон даст дод ҳаминро ба шакли хон ки барои мардум, барои мухлис ба таб шавад, яъне ки табъи хоса дошта бошанд ки қабул конанд. ҳамин ин муттавои аввали ин суруд интар садо медод: ای عاشقان ای عاشقان ما را نوایی خوش بود. ای بلبلان ای بلبلان ما را نوایی خوش بود. ما را نوایی خوش بود. ریندو دری میخانه ها ما را سریری سلطنت بر آستانی دیگر است، بر آستانی دیگر است. ای بلبلان ای بلبلان ما را نوایی خوش بود. زیرا که این گلزاری ما از بوستانی دیگر است، از بوستانی دیگر است. سعید بود هم جان من، هم جان و هم درمان من. جانم فدای جان او کو از جهانی دیگر است، کو از جهانی دیگر است. احسان میگویم استاد عزیز، واقعا این صدا و این سرود یک محضگری طورهای عصب انسان، محضگری طورهای قلب انسان است. زنده باشید. صدای شما هیچگاه خسته نباشد. و آخرین سوالی که برای شما پیشنهاد میسازیم، انامین عین زمان در دل چه آرزو دارید؟ در آرزوی من اگر واقعا اگر شما شاید قضاوت کردید الکی تا اومدنم، اول صلح و صلاح کشور که ما هنرمندان ما و شما توانیم ایجاد کنیم
و پای ایجاد منبعدای خود شویم. و دومی که جوانانی که امروز ما رو دست میگیرن ما با آنها باشیم و آن جوانان همون جوانانی هستند که دوامی چی گوییم ساخته های ملت عزیزمون رو پاس داشتن و در گوهرک با همچون گوهرک چشم نگاه داشتن و همون رو تلقین کردن برای جهانیان و من میخوام که همین چیز رشتهش رو گم نکند و اگر همین چیز باشد انشالله پس از 10 ساله ها 20 ساله ها و 100 ساله ها کشور عزیز ما یکی از کشور شده است و خواهد شد که مثلش نه در افریقا و نه در عجم نه در عرب و در دیگر اروپا و دیگر جایها می باشد و من همین چیز رو علاقه شاید 10-20 سال پیش باز حس کردم برای آن که این افضلیتی که ملی که در ما هست در کشورهای دیگر دارند اما ببینید سادگی رهبر دولت عزیز ما تا کجا توانست که هویت ملی همون رو بیدار کند در سکون هر یک کشور و می‌سازد که برای این ملت برای این صنعت برای این تمدن شب روز دقیقه ها ثانیه ها و سالها و عصرها خدمتگزار باشیم. خدا کند که این آسمان زیبای وطن عزیزمون رو جوانان عزیزمون همچون گوهرک چشم نگاه کنند و برای جهانیان باز پیشنهاد کنند و کشف کنند. من در قطار آنها هستم، بودم و خواهم ماند. تشکری زیاد. زنده باشید دوستان عزیز و میگویند هر انجامی رو آغازی رو انجامی هست متاسفانه و فکر میکنم ما اگر با شما ساعتهای زیادم هم صحبت شویم این برای ما یک حلاوت یک کیفیت یک غذای معنوی واقعا به همتو میبخشد ولی متاسفانه وقت محدود. میخواستیم بشنویم تمنیات شما رو با شنوندگانی رادیو همصدا و تاجیکستانیان عزیز. تشکر زرنگار جان. من اصلا تا اومدنم قبل از با همین استودیوی زیبای همصدا آرزو بکردم که انا میخوام صحبت داشته باشم. برای چی؟ برای که هر یک صنعتکار یک در گوشه دلش یک آرزو و هوس دارد و اون آرزو و هوس‌هایش رو واقعا من امروز بداهتاً لحظه معنوی بردم. برای چی؟ برای اینکه لحظه ام بود توانستم با شما با مخلصان عزیزم با گلی که آب میدهند اون رو پرورش میکنند و این همون لحظه شد که همین شما و همصدای عزیز برای من برای گلهای آینده برای آن آبهایی که من در آن گلها گذاشتم و از آن گلها ثمره پیدا کنند و امروز ثمره آن گلها انشالله گام خود رو گرفت، یعنی که الف خود رو گرفت. من انشالله در آینده باز در خدمت شما هستم و خواهم بود. زنده باشه. تشکر زیاد. اصلا این برای ما افتخار است که شما یک هنرمندی برجسته شناخته، یک هنرمندی که در دل میلیون ها شنونده تاجیک، مردمی فارس و تاجیک و مردم اوریوی نژاد بیرون از اون موقع و مقام خاص داره، در دل آنها جای گرفته اید با ایجادیات به همتای خود. اصلا این برای ما فخر است که شما امروز با اینجا اومدید، وقت جدا کردید، توجه کردید. من اظهار سپاس بیان می نمایم از نام خودم، از نام هیئت ایجادی و رهبریت رادیو همصدا و برای شما من بعد در آینده البته سلامتی، سعادت زندگی، سربلندی، خوشی روزگار تمنا میکنم و هر آرزویی که در دل شما است بگذار جامعه عمل باشد و همیشه انا همین گونه زنده دل و شوخ طبیعت و صدای شما مرغوله دار و برجا باشد. بار دیگر خوش آمدید. بار دیگر خوب عزیزان دل، انا همین جو فرصتی برای برنامه بی‌تنفس جدا کرده شده با آخر میرسد. من بار دیگر یادآور میشوم که امروز در مهمانی ما قرار داشتند مهمانی مخصوصی برنامه بی‌تنفس صنعتکاری شهرتیار هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد هنر دولت نظری، یکی از شناخته ترین و خوش صداترین صنعتکار تاجیک و
албатта шумо метавонед пас аз вақти муайян сабти ин барномаро дар саҳифаи ютюби ҳамсаду FM тамошо кунед ба шакли пурра. хуб, давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. бо шумо хайру хуш мекунем ва рӯзҳои истироҳатӣ дар пеш истодаро таманно дорем бо хушҳолӣ па сар кунед ва боз то дидор то ҳамдигарро шунидан дар ҳафтаи нав. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр азизони дил. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.